A tu sa nama je večeras i gospodin Vojin Mitrović, nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske ispred NDP-a. Pozdravite ga! Dobro večer, Semberio. Dobro večer, Republiko Srpska. Srce mi je kao planina kad vas vidim ovoliko koliko vas ima. Bio sam 2006. kad sam tražio promjene i ovo opet sam sa vama. Ova vlast, ova nesreća koja je zahvatila srpski narod, uništila je Republiku Srpsku, uništila je narod, zadužila je narod, uništila je sve čega se dotakla. Penzioneri su na kontejnerima, borci, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, oni su na rubi očaja. To je rezultat ove vlasti koja poštuje vas koji ste stvarali Republiku Srpsku. Gospodo draga, oni samo vode računa o sebi. Veliki Baja i njegove male baje koji ima u Laktašima i u Banja Luci, njih 10, oni dobro žive, a vi ste ostavljeni na milost i nemilost. Gospodo draga, Narodni demokratski pokret sa gospodinom Čavićem i ovdje ja pred vama odgovorno vam tvrdim, sa Savezom za promjene na čelu sa SDS-om, odgovorno ćemo stajati i istrajat ćemo na tome da mito, korupciju, porijeklo imovine, pljačku koju su napravili prema semberskom narodu, a pljačka semberskom narodu je bolnica Bijeljina. Ukrali su na bolnici Bijeljina 160 miliona. Gospodo draga, to su vaše i naše pare. Zato će posle 12. oktobra neko odgovarati, ali mi ćemo doći na vlast, a oni će položiti račune. Takvih afera ima mnogo. Tu su i poplave. Sinoć kaže gospodin Milovanović u duelu sa mnom, pošto je on veliki stručnjak, školovan, šef kabineta, pa kaže ja sam taj koji je zaustavio izgradnju i tako dalje, nije to urađeno zbog javne ustanove vode. Onda ja pitam, gospodine Milovanović, jeste vi to spriječili? Da, kaže, ja sam spriječio da uđu pare iz Evropske unije, da zaštitimo srpski narod, odnosno Semberiju. I tad sam se javno izvinio i sad se javno izvinjavam gospodinu Anđeliću koga sam prozivao. Najodgovorniji za poplave u Republici Srpskoj Semberije, ministar Milovanović, koji je uništio Semberiju, uništio je Semberiju koja se neće oporaviti u narednih 20 godina. Semberija to neće oprostiti, ali veliki Baja voli ministre koji što manje znaju i što više slušaju. Molim vas, ja sam ovde sa imenom i prezimenom, stojim pred vama i pred Bogom. Želim da vas zastupam, Semberiju i Republiku Srpsku, i odgovorno tvrdim, na prvom mjestu Semberija pa Republika Srpska. I ja vam tvrdim, ako budem izabran, branit ću vaše interese, branit ću Semberiju, moj narod i onda Republiku Srpsku. Hvala vam i živela Semberija i Republika Srpska. Hvala gospodinu Vojinu Mitroviću.